Sani ini adalah datuk guru saya, artinya gurunya guru saya, gurunya guru saya. Sani berguru dengan tadi Cik Mat Yasin. Berarti ada dua ya sanad kita? Ya ada dua dari Guru Ayub dan dari Guru Mat Yasin. Jadi, apakah Anda bisa memberikan subscribe-nya terhadap channel kami biar tetap semangat membuat konten-konten yang bisa Anda nonton? Oke sih. Kita melanjutkan perjalanan tadi terakhir ke makam Tok Cik Mat Yasin. ya. Nah, setelah kita melakukan ziarah, kemudian kita lanjut ke sini ke makam Tok Ususani. Yaitu beliau ini murid langsung dari Tok Cik Mat Yasin. Jadi sejarahnya adalah Tok Cik Mat Yasin mengajar kepada Tok Ususani, Tok Ususani mengajar ke Pak Utemail, Pak Utemail mengajarkan langsung kepada guru besar kita, Wak Long Mat Boceng. Jadi secara sanad keilmuan, Wak Long Mat Boceng ini lari kepada Tok Ususani, yang jelas lari kepada Tok Cik Mat Yasin. Betul, ya, Bang Ilham? Benar. Nah, maka dari itu kita akan melakukan penambahan makam beliau ini. Nah, tetap bersama channel referensi untuk Sending Nusantara, The Bugis Jack 19. Ayo, langsung aja San. Sini ya. Yang salah saya banyak lain. Misilo ini. Ya. Pemirsa The Bugis Jack 19, saat ini kita berada di salah satu makam lagi. Nah, kita akan bertanya sama Tuan Guru. Waalaikumsalam. Ini kita berada di mana nih? Berada di Sungai Rasau. Sungai Rasau di makam arwah Pengususani atau Tok Ususani. Ususani ini adalah datuk guru saya, artinya gurunya guru saya, gurunya guru saya. Ususani berguru dengan tadi Cik Mat Yasin. Berarti ada dua ya sanad kita? Ya ada dua dari Guru Ayub dan dari Guru Mat Yasin. Jadi Guru Ayub satu Guru Mat Yasin satu guru. Saya ada juga sanad kepada ini, kepada Guru Ayub, dan juga sanad kepada Dr. Mat Yasin. Jadi dua-duanya itu sanad. Masyaallah. Masyaallah. Itulah sanad Guru Wak Long. Jadi dua-duanya dapat Guru Ayub dan Cik Yasin. Kita lintas ya Pak Long ya. Iya. Ya, ini proses penambahan nih, pasang tambak kalau kita orang Melayu nyebutnya. Nah, ini proses pasang tambaknya. Jadi ini proses pasang tambak supaya lebih bagus makam guru-guru kita nih. Ya, sementara biar sendal ya lo. Sendal ya biar tinggi sama lo. Sendal dengan batu lain ada batu lain tahu nak tadi ya.
Dah, pada aja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, ini dia makam dari Tok Ususani. Di mana Tok Ususani ini adalah guru dari gurunya kita, yaitu guru dari Pak Utimail. Pak Utimail belajar dengan guru Sani. Tok Ususani belajar langsung kepada Tok Cik Mat Yasin. Dari sana. Kan Ya, tetap ikuti perjalanan kita ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang ini kita sudah sampai ke Sungai Rasau, di makam arwah Tok Ususani. Tok Ususani ini kalau di Sungai Rasau ini semuanya berkiblat kepada beliau pada masa itu. Jadi Tok Ususani ini anak buah dari Tok Cik Mat Yasin. Mungkin itu ya yang untuk diketahui sama-sama, dan apa yang beliau ajarkan menjadi amal jariah, amal yang ilmu yang bermanfaat yang selalu mengalir. Amin. Ya, silakan Pak Hitam dengan hormat. Palung nggak palung? Palung. Apa dia? Palung aja dulu. Ada palung. Biar lebih anak palung lebih tua. Abolah. Jamak. Nyaman maklum lah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah sunna ila arwah Bakar Umar Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabatin mu'minin karabin Al-Fatihah. Al-Fatihah sunna ila arwah Muhammad Sani bin Muhammad Saad. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين كلهم أجمعين صلوا عليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ثواب ما قرانا وما لنا زيادة نور المصطفى صلى الله عليه وسلم وثوابا بسبب ذلك وسائر الانبياء المرسلين وثوابا من سبب ذلك أرواح التابعين والتابعين الطاغين من الأنبياء والشهداء والعلماء والصالحين وثوابا من سبب ذلك أرواح أهل هذه القبور من المسلمين. اللهم اغفر لهم مغفرة منك جامعة ورحمة منك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات ويا منزل البركات يا قاضي الحاجات في البر إنك على كل شيء قدير. والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أنزل رحمة والمغفرة علينا وعلى أهل القبور. اللهم أنزل رحمة والمغفرة.
على القبور اللهم أنزل رحمتك والمغفرة لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا منزل البركات ويا قاضي الحاجات يا الله يا الله يا محمد يا رب العالمين آمين. اللهم ابتلنا أبواب الخير وأبواب البركات وأبواب النعمات وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحات والسلامات والعافيات وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم استجب جميع دعانا واشف مرضانا وارحم امتنا وتقبل دعانا يا الله بركة وبحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وبارك عليه. Ini dia penjelasan sekali. Allah. Balong. Ya. Berapa lagi? Cucu beliau ni. Balong. Kalau udah pandat. Ini cucu dari warisnya Muhammad Sani bin Sa'ad. Ini juga cucunya ya tak? Cucu. Jadi ini cucu-cucu dari Tok Susani yang belajar langsung beliau ini kepada Cik Gumat Yasin yang kita ziarahi di makam sebelumnya. Beliau ini ayahanda dari guru besar kita. Mana lagi makcik ada kawan cucu panggil cucu semua sini cucu. Semua. Cicit. Nak main depan. Romi. Lagi. Cicit. Cicit beliau ni. Ini adalah cicit ya. Anak orang Amin. Balik deh. Ya Allah, entahnya. Cucu. Air habis air. Airnya air mana? Cucu. Oh, yang siram lagi. Bagus. Ya. Ini dia. Ya. Inilah yang biasa dia. Nah, ini milik channel The Bugus Jack 19. Nah. Ya. Secara ini kan, ya. Secara angkatannya enggak?
Kalau secara angkatan ini bisa dibilang seangkatan lah dengan Guru Samad bin Hasan. Nah, karena beliau ini belajar langsung dengan Tok Cik Mat Yasin. Nah. Nah, bisa dikatakan dari beliau inilah gurunya dari guru kita Wak Long, Pak Utemail belajar sehingga kita dapatlah tahu ilmu silat sendeng ini. Nah, ini dari Datuk Panglima Tinggi pasukan Melayu Fisabilillah. Nah, yang lain bersiap-siap mungkin jajaran para panglima. Lalu mitra Khalifah. Ya. Ya. Ya, ini dari usul aja. Perguruan Sendeng Raja Wali. Ya, silakan yang sepuh-sepuh duluan ya. Ini adalah perjalanan terakhir kita dalam rangka ziarah ini. Ya, ini dari ketua perguruan, ketua induk perguruan. Dilanjutkan mungkin dari beberapa mitra, kemudian jajaran panglima di cabang. Ya, ini mitra dari komunitas Melayu Berbudaya, ketua KMB Kalbar, Pak Itam Herman. Ya, selanjutnya silakan. Beliau adalah Long Herdi. Nah, beliau panglima atau hulu balang dari Laskar pukul 7. Jadi siap-siap para ketua cabang. Nah, beliau Katiman, Pangah Katiman dari ketua pukul 7 Kabupaten Kuburaya. Nah. Kemudian nanti dilanjutkan oleh ketua pukul 7 Kabupaten Mempawah, kemudian disusul oleh ketua Kota Pontianak. Jajaran Panglima Kota, Panglima Cabang silakan. Ya. Ngamaman ketua cabang kota, kemudian ada panglima dari cabang Kuburaya, siap-siap dari ketua yayasan. Ada udahan, ada. Ya, dari Poralga belum ada mewakili. Nah, boleh diwakili oleh UT Samsul aja sekalian. Nah, inilah suasana di makam terakhir dari perjalanan jarak akbar kita. Ya, silakan ketua yayasan, udahan. Itu siapa IKBMK, siapa mau wakili? Dari mitra. Hah? Ya, perwakili mitra IKBMK. Ya, perwakilan Panglima Kota. Ayo. Habis. Ya, selesai. Silakan Panglima mungkin selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sini kita rapikan sampai ke sana tuh, rapikan yang tak menjejel, yang tengok dulu banyak terjejel. Kasihan yang anak nih yang pemimpin
apa namanya? Jalan. Jalan kau main cecer. So kalau ongga masuk, kalau ongga jangan ada biarkan ongga begini. Nah itu ya. Habis ini kita langsung balik menuju Pontianak. Ke nak sejak ke Ongko Pilo. Balik lo kayak guru, macam hujan guru. Habis itu balik Pontianak anak. Rapi kan itu ya. Habis ini silakan. Habis assalamualaikum warahmatullahi Guru, kalau mau foto bersama nanti ditunggu. Balik berarti balik ke Tugu. Berarti yang mimpin jalan langsung ke Tugu nanti nyetop nah. Bubar dia di situ ya. Kejar yang anu kejar pantat saya. Jangan anu. Longga tega bertunggu Oke, selesai. Terima kasih. Diulang satu kali lagi. Salam pendapat. Satu kali lagi. Salam pendapat. Oh, tidak heboh. 1, 2, 3. YouTube head. Oh,